day si Lyziel. Magtudlo sa inyo ang pinaka-easy o pinakasayon na way para makatuon o gitara. Ay, sigdan na nato. Pinakauna is intro. Kaning kanta na, kaning Kisapmata is, ano ni siya, bali, apat lang ang chords ani. Apat lang ang chords ani, paulit-ulit lang, pati ang iyahang kuskus ani, paulit-ulit lang sad. So, sigdan na to. Sample na ko ang intro is inanihan siya. Aton ang intro. So, ang iyahang chords is D. D. Ang D, diri ka sa first, second, third, fourth. Mo ni siya ang fret. First fret, second, third, fourth, fifth. Pasunod na siya. And then, ang string, kaning pinakauna, number 1, 2, 3, 4, 5, 6 string. And then, kung mag-D ka, diri ka sa ika-tatlo na string, then second fret, tapos diri sa first string, second fret, and then third string, second string, third fret. Nani ang D. D. Tapos, second chords is E minor. Ang E minor is second fret, fifth string, and second fret, fourth string. Yan. Dalawa lang. Then, sa A, chords A, second string, second fret, tanan. Second string, third string, and fourth string. Second fret. Tapos, sa G, last chords, G. Second string, fifth, second fret, 5, fifth string, third fret, 6th string, and pinakalas is third fret, third fret, first string, G. Okay, yan. Ang iyahang kuskus, gamit lang tag-pick para maklaro. Pag mag-D ka, D, down, down, up, up, down. Nana lang iyahang strumming pattern. Down, down, up, up, down. Down, down, up, up, down. Okay, kita. D, down, down, up, up, down. E minor, down, down, up, down. A, down, down, up, down. G, down, down, up, down. Inaata lang. Pag makuha na to nimo, paday-padayon na lang to nimo siya o tugtog. Then, yan na siya. Pagkantahan na siya, ulit-ulit lang to siya, gikan intro, hantod first stanza, second chorus, hantod ending. So, kung kantahan na siya, first verse.
siya sa ending sa first verse. Ang buhaton na to atong strumming pattern is down, down, up, up, down. Down, up, down. Okay. Okay. Down, down, up, down. Then, up, down. Chorus na dayon. Okay, bilis na malaman pag-ibig mo sinta. Daig na pa ang isang kisapmata. Kanina rin naalala mo ba't bigla nitong mawala. Daig na pa ang isang kisapmata. Ato lang. Baliin ato lang ang iyahang kuskus, ang iyang chords. Nato lang siya kasimple. Sensyahin na guys. Kaya mauna akong first video for guitar tutorial. Okay, bye-bye.